Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar achhiar tu silin sang puya Sarkala puna thona kumsom pare chungnam COVID-19 thridan apek me ka ngai thatu te thridan la vectorin kan ngen chewa COVID-19 la ka in venalama in thada lo ula ina atom tlatin tul to palo chom pon chuak lo ula mai tom na vo midang hnai lo kudle mai ti file thridan lak te lo ngai poimo zelang cheu COVID-19 kan hwe shedu nei chon rampum huwa helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka mizoram tan pakhat bial pani te bek po the reng ani tuna chon chanchin thalunga thak chun zomang u mizoram COVID-19 trikai sangkha zali somsir pariat mu chua tharani a endik zat sangriat zahni somni pakwa tanga chutin shikai hi zazela som pasari point pakwa parukla yani Indian hampa Mahatma Gandhi piancham voiza somnga pani na ama thereng na ne zanalan tirna nimintu khan Chief Minister Puzoram Thangle Sarkar hodu poimo dangten aizola Gandhi limma pangpa randa President Ramnath Kovind Supreme Court le High Court Senior Advocate te chuan ramchhung mitnoi hnungjok te than turin an hunan pek be tulati India le Nepal sipaiten nun chanan zir ho na Surya Kiran sompangana chunimin khan Pithogara tlung takazo ani Mizoram COVID-19 trikai sangkha zahni somseri paruk mu chua tharani a endik zat sangsari zathum somnga pathum matangin zazela som pasari point pathum pangai nan kai ni shikai mu chua tharte ZMC RT-PCR laboratory zali somseri pali rapid antigen test mangin zasari som paruk thunat mangin somnga pakole FIM mangin somni pasari te mu chu ani a shikai mu chu zinga mi zanga paret hi shikai ti lang chuak ani a zasari pakhati lang chuak lo ni in adang somruk pasari te chanchin riat ani lo thung Mizoram shikai mu chu singkwa sangsari zasari somthum pani anam to a singret sang khazani somruk pani enkol daman ni to a rive enkol lai singkhat sangruk za somnga pathuman oma mi zathum som pasari nan thi pui to ani mihring sang khat zela shikai mu chu to hi somret pakwani a mi noi khat zela mi somni paret nan thi pui anga chut ani Health Minister Dr. Arlal Thanglenan Aizol Civil Hospital Medical Intensive Care Unit ICU ward thar khum som omna nimin khan hong Dr. Arlal Thanglenan chuan Mizoram ta nisin chhia tlak mel lung thar phunna ani atia Medical ICU ward dang khum som omna po hun relo te a pe fel ni le don ani ati Aizol Civil Hospital a hian kum sang ni pasari khan Medical ICU khum pathum da in bultan ani a sang ni som pania khum pani da belin khum panga ti punani a tuna hian khumsom da belin khumsom panga oma ward dang khumsom omna peifel ani nuwa chuan medical ICU khumsom ni panga omto don ani Indian nampa Mahatma Gandhi piancham voiza somnga pani na ama hereng na ne zanalan tirnan India Rama State dang terolin nimintu Khan Chief Minister Puzoram Thangle Sarkar ho to poimo dangten Gandhi lim Zodin Square MG Rota zana pangpa randa Chief Minister Puzoram Thangaba ka Deputy Chief Minister Puton Luele Speaker Pularin Sailo Baka Minister te MLA te Sarkar thokten zana pangparan da ani Mahatma Gandhi piancham hi India Sarkar rampum cholata na puanga kumsang ni pasari khan United Nations General Assembly chuan October hi International Day of Non-Violence a puang ani Nimin Khan Governor Brigadier BD Mishra chuan Mahatma Gandhi piancham voiza somnga pani na pualin kutta puanta tu te Ras Bhavana akom Governor Mishra chuan Indian hampa pianchama hian azirtirna ramdang mi tera be omlo nan intodel apoimo masaberti azirtir thin chu chomcho zel ni se ti a Pugandia chuan intodel na tur kong sang te duangin puanta mangin bulatana kum tamaliam hnuwa Prime Minister Narendra Modi chuan Pugandia ngai dan ron trom puin India ram intodel na turana sadaka chanlak Atmanirbhar Bharat chu akalpuita ani ati Intodel tur chuan mimal tinten anti theyang tok theu ti chunga tho chu ne nga ya kutta puanta tu te point an thorim na wangin khol ne than palovin puan an ta a sum an thok chuaka heng malak na te hi lian thamlo angin langma se Atmanirbhar Bharat puitlin na na poimo veka Bugandia mathlir ti hlotlena kong pakhatani ati Governor Lady Governor Nilam Mishra te chuan puanta tu te chu anei zon na chunzom zel tura cha in an them thiam ne te po an tu le fa te lan chong zel turin an cha a Marchak state of Mechia te an them thiam hle in an hmuti soin an ko chuak nal tak tak te chu muntina man takin shal atla chunzom zel don ani anti puanta tu ten hena hin Lady Governor chuan laduang ngamazat ape ani India ram zalena kumsumsari pangana lomna Swachh Bharat Mission kumsari tinlomna Fine hapta voi somli pangana le Mizoram final na voi nga na chunimin Khan Mizoram hun sang sanga manani
aizola chon city park up program man ni in deputy chief minister puton nuya puel thang moya MLA puis la zirle na MLA aizol deputy mayor puar thang lu rele mi poimo dangte antelani puton we chuan kumin faina hapta thupuya tan faina kanin le ache vel atangin ti ani angim faina hi mi malle chung ku atanga tran turani ati UDNPA chuan nimin atang khan mizoram kho pui somni poriata faina be puin thak tana mizoram kho pui fa inti siakna mizoram cleanliness comparison voinga na kalpui ani zui ngalani nimin program a hian kalkhom ten thutiam seirualin mizoram cleanliness comparison sang somni pakhat guidelines te IEC merchandise tele cleanliness week media campaign te chu deputy chief minister puton lui hena atang zarbok ani wei khonna hi mizoram khopui somni pereta nei vekani a Ministry of Housing and Urban Affairs du dan angin Mizoram puma sanitation worker mi zanga somli pret hena choi moina scroll of honor pack ani dona nimin khan aizol khopui chunga sanitation worker then khat hena hlan ni in khopui tina khotang milang sartinen hlan vek don ani sanitation worker thok thaber mi pale me chia than chuwa purin omale pilal bek moi hena best sanitation worker choi moina hlan ani a bolho song bolkonga ti thaber best local council for waste segregation dongtu chon pui local council hena choi moina hlan ani bok self help group sang ten bolho atanga thil moi siam chuwa waste to art exhibition anneya adwa piang te tan le thein hehunen pho chuwa bok ani lungnai district a chon convention center a borsa puklo thungan e chon honga faina hapta chung chau nilovin kumtlona kalpuya nunpui turin kalkhom te somin mizoram khopui fai nelna pakhana din hun an hau mek hum hima fiber sun zom zel thei tura malak puya kalkhom te somani siha chuan bazar traffic point a faina hapta changni somni pakhat honna in khom nei ni a hein khom hi pu Abraham Berazi khite additional DC na kai shuai champhaya chuan DC P Maria City zoli kai shuain faina hapta changni somni pakhat manani a kolasi ba chuan DC Dr. Esla thanglenan kolasi khochunga faina konga inana sang kalpuina ti tha than chote hena lom manna hlana UDNPA department kolasip noya khochung then faina konga thoktu te jongchong choi moina hun nei ngal ani serchi pa chon azadi kamrit mahotsav kharna le cleanliness week sangni somni bakhat honna hun manani a pu kumar abhishek district borsa pina man puyani longklai district a chuan longklai bazar venga aryo pegia lai autonomous district council a chief executive member pu vizir sangovin man ani mamita DC Dr. Lalroza man honga finale thiang himna konga DUDO le sanitation frontline workers te malak na fokomati thu soin khotang shuai tu te theito ban chuana lom thu asoi ani nimin khan central way me executive committee to khom chuan tuirial assembly bial by election ne tur chungchang soi hovin Tripura state of mek pruten vote an thak thene tura abi karwa manna election commission of India asiam sakchu tha antilo thuan soi nimina central way me thu swatalan danin Tripura an mani du thu nge ya tlan thla an ni thule Mizoram electoral roll chuang mek te chu an roll chona mun polling booth a nge vote an thak the nan mala turin election boy pui tu te an ngen ti an soya bru vote thak tu te chu sarkar sen so shoi khom an ni lo nan sarkarin mala turin an ngen ti an soi bok hemi chungchang a hian Mizoram party sang ten Mizoram chief electoral officer ne na ngen na thelutin bru te chu Tripura omhet an ni to wang le Ministry of Home Affairs kai shuaina inremna Mizoram sarkar le Tripura sarkar ten Tripura omhet tura thuthlung an zia to wangin Mizoram vote an thalo nan ECI chu malaturin an ngen ti an soya hemi ba ka Tripura abru te chu Mizoram electoral roll atanga pai turin an ngen bok ani Mizoram chief electoral officer ne na hian rodel lai MNF Congress ZPM PC party ZNP ten ngen an thena BJP eroin an thlen velo nia hriat ani Turial BL by election ne tura hentri pura omek bru Mizoram vote nei mi zaruk samruk pathum an omek nia chinchia ani chanchin thar hi All India Radio Aizola atanga puan ani President Ramnath Kovind chuan Supreme Court de High Court a senior advocate te chuan ram chunga mi hnoi hnungjok te thatna turin an hunan pek ve tulati nimina rampum huap dane trai inchil hriat na bei pui Pan India Legal Awareness and Outreach Campaign of the National Legal Services Authority New Delhi ne a honna hetui soin pukovina chuan dan hmanga mi pui ta na thazo ka rong bol sak chuan ram chunga dana ro rel na bul thut ati ngeta ro rel na insang berba ka state district le subdivisional level thlengin ati chak thina ni ati hei hian chan chazok te tan puina thazok le hoise na pe konga apoimo zia alan tirani ati bok India le Nepal sipai ten nun chanan zir hona Surya Kiran voisom pangana chunimin khan pithogara tlong taka zo ani
September ni somni pakhat atang khan rampani atangin si pai za thum ve te chuan nun chanjir ho na hun hian manga hemi hun chung hian an thiam thil sang sang hella ka be pui thak dan te ral thom chung chang te filfek te la ka be pui thak dan ne bom su dan sang sang te anzir ani Lieutenant General SS Mahal chuan rampani si pai te hian an nun chanjir ho na hian thil thar tam tak anzir chu thu a soi chanchin thar ser ti top na tang pui Mizoram Shikai Sangkhazali somseri pariat mu chu tharani a entik zat sangriat zahni somni pakwa tanga chutin Shikai hi za zela som paseri point pakwa poruk ani India nampam hat bakande pencham voi za somnga panhina ama thedeng nan ne zanalan tir nan nimintu Khan Chief Minister Puzoram thangale sarkar how to poimo dangten aizola pugandi lim ma pangpar anda President Ramnath Kovind chuan Supreme Court the High Court Senior Advocate te chuan ram chunga min hnuai hnungzok te thatna turin an hunan pek ve tulati India le Nepal sipai te nun chanan zer ho na Surya Kiran sompanga na chunimin khan pitokara tlong takazo ani tu zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani